Wadi wa solo sita ngwendete muno kindu kila kingi walita ukunikila omanyagana robe na stress no yete mwendo wakunigana withe ni wamanya ondo mokwika ndisini kianata ala withe ano ulatili mwendo wakuba ya sitting room labda ailiobu ailolanga tindo twake kana withe wani mwendo wa utia dhambia okay no sio kwithe we muthe undi maunduni mayi ikoni kudhambia meiyo kubwangwa sindu siya muthe mbosu. Lakini loko na mundo waku ewa kwetela ui wakome eza yokwithia ukomie no yithia eukatoku sina yani okitu oke ili lotane uwa akome ui manaba ube na shida kawaida siabika saa 3:30 akili yale totavya monisa ase uthiumwa ilikana watinda kwa saa unge atinda kwa saa eweka so masaa ani masaa makwitungiania lakini edhia mwendo waku aenda ukoma mbe waku na wetu wanena uchati masiwi Mombasa wetu wanena uchati masiwi Laikipia watu wanena uchati masiwi Wikitui watu wanena uchati masiwi kuema kuweni pandu baube na dhina mwenzako wangoleti kingongole kitandani nawe numukia nundo owa kuidhi wa stress ni kuingibi ye withe nawe unengelelete withe no siya kinu chabu nombasi yetete wethe awe mukomi wa masama indanga ngite uyepa mwenzako kala wisi kana baube na dhina na kwa alama umbidhukisie mwenda ukoma jimwei kana esa ukwati ya itina Hedhamu isa kwa Athiani ya itina bena shida. Kawaida masaazuma bikama ileta kuendani ya yemwe ni kana withi ya maundu ni mwambia ni ya o yemwe. Lakini dawi mundo ulatasi ya mwenzako kamuya ukaba ningwenda kana vailie paube na shida. Shabiki mwambile masi suomwe ni endao ni alike bao studio noke nguika lanje. Ndiwe zoka tuikie practice ba osiezi wakoma kasa konga liko siya silungu ni tuwa mwe leo na da kalogia kasa wa upload ni kila nyumba na Athiani FM itanda ikaito kaya onuga na no kaswa na umaluka na ema kuamini lakini ninasio ka ninasio ka wakwa eva sama nika kuyumisya ambia tuidukisi makasa 6 Ndisi maisha menu mabaya wima iliata. Ndisi maisha alawika lansi ya wina mwendo wako. Wabisha bikiungumbi iteta wa Dennis Wangalambi. Demasingu tukise biyo neba ama sakona. Ndisa ingi menda ata ono amanenga chao. Ndisi madhena wa ni chao owa kwa. Ndisi no wakwa ne wei kana onde maile o aite. Tukise ni bama sa kuna ndisi sa ingi aka komenda ata ono kamanenga chao madhena wa madhiani ya wa jisin owa kwa ni wei kana ni onde usiwe kita ukulia ikulio ungeisha bigete masi ukweni tubatawa lakini toyosa chabina teneniki akamulea na mavakado menyu na makwasema itutu ibatana eta wasam angelewasia matiliku na niwana weta okay nibatana kwithia wewe sawa lakini witha we ena stress na mabinda la tunakuona aile mbene na sene mabito nondo wadhila na mbile ndena wa munyongiti na isie masaazu bayo ndongo wale tokwitha wende by the way na mumbidukisa mwene tokwitha mwe undoni kabisa kethia emundo wakulea nasya nibatana kana ketha ena stress ni wana sene ko need ka a lot of understanding katika misie ni kana withe mabinda la wakwe abayuto mega kana ewa kanoketho na wakwata bandu kuona ayitikilana naku ini no ilite kwinzi ya weta mutumia ulawisa wasawa utana ma stress you know nasya munozino kwitha ena stress no nasya sex na stress yindikeza kuendanya kwa wetha we wisawa na kende sawa no nginya yu usianya nake Munene mpaka akaisa kwitikila nondo yuba awambia mosa chabina I want to imagine yu wajega ni chabina imaanisha be mauto maka atumeka imaanisha be matama ka atumeka imaanisha pe mundu kati wanaitau na tiuseo kitendo kicha letukwitha kiikone andomena muyo masimaile anite mathekaniti ya mathaukaniti lakini mpaka tuikani kutumia no yitha umone wa undoni gukiba ewe kane muyo na kelonge ene na ukiba ni wo inde tibailu availe ona niona asiati ethani wisi we mondo wa kumanzithia kana we mondo wa ku you know
kutana nacho kikao kila kana kutana nake akaitikilana nako pe bandu bana shida one nenda to agree kana kini kitumite mise minge mono itandisa nondo omonde ndi ngwata ni kuya baitoneka na ndi ngwata nguya baitoneka na ku wandu aita nondo wakiu natuyikala nyanesa baitonekana na nase mise mingi andona ni moa nite maishukiana nondo wakindo kita wa stress tuiminia maundoni asuma stress nonde natulikondo nginenda kwa asia ati ni wailu kweleanoa ni wailu kwitha wina kikala na mwendo waku ni kana withi ni mwasisia thina weba ni wailu kwita mwendo waku withi ni mwakunikila thina witha weba na kuma ba umwisot kwa yini natulekanye na ndozi ni kana tulikondoni ongi maundo asuma stress ni tuamine ya no sio wikala wisi kana mayenda nasia edaba undu witha weta mwenzako thina kala nake munene nye nigana withe ni mwamanya niba palabe thabe na thina musoti na indi mwamina o no sio kwikithia kana ni mwa kwatianisia yine no gire kana twambone na kindu kingita wa size ya iyo size ya iyo yako no size ni matter when it comes to maundoni Kitandani na yuloa size ya ikai umundi sinu yangu anatuamba ukunikila da size matter ni enda umundi tukunikile pia kauntua minana na hii sex na stress kala wizi kana sindizu ikaendanya na neka na avoid kicha kwata wana kana ni kukila kuna wana kana ni kukila kwato na onga ika neka na to avoid all that neka na to avoid chai paka mauta iko na pololo iko na kana to avoid kichombe kala inzi mwana stress issue maba na mwamina usoti maundu mani makala mesa wasawa lakini mwale usoti niboke baba nosa chabina mbia ngwate banachukile mbia neongekike mbia nike maundu asuni tuamina ikalaiza family kunikile ine babetha bena thina ni chao chatumie mundu waku ololoa aika kuololoa ni chao yukila siya ndateka natika akaboya nzini mwemi ugathani wakuma okile yingi agatunga yingi haili kwa uni wapo yingi witwike ngine wakukilia muisumbo na masaili ujiwa kwata ba ikaona ikalainzi musise niba palapata na kwitha bena thina nondo kiu peke yake chakwitha mundu atololoa na mundu akwitha atongama undu bailite ini nikitona ubalania misi na ikani wete kinu kila kingi changi ya muno kwitha aume matokela nesa ni unywi wa tindo tutu thukumatinda amanywete mundu ume ukunda tindo tu ethia wa ateku na yangu tabi wana kibechagua leo kinenge kila kikwenda chono no yo no chuyo nengwe onza na yi mosithe ayusisi akwiyete awe mwene nondo etinda wa muthikisoka thani kindu chako nusa mwakila ibinda andola masama ati ndo tume ya mateko ni beti nise umeye ikileti mundu zukitha wanu kwenda lakini mume no atwikie no atwikie pathe uketha ndeundu onomoto na kwika na kicho ndenundu wa unywi sacho ndo kesila o indoni no akuna uye tunotutwa pesa ni twitikilie twikio kunikili tuikwete ya mashida kwao kiuni kindu kingi changi ya muno uketha muko na akwataba ukometo koma yani wito kinu chola kizukila ai nikikwate tokeluke da baba even bayili bot ni chao kila mwaki katuma nyenda umalu kanza nenda okule tendinaza kuinza nikose panenda okule ati na muno kwatumela mukunda 1 2 aka are we together nini sikwa aka ala mume makwata 1 2 na tumeka inweta komonde ukalea ukethota mbenzane sana ngikwata mundu ngi umbenzane sana nenda monda bia ume atumela mongwete ni chao kila kituma ndathi kwa mondosu ola umbenzane sana okay there suo umbenza uketha no umbenza ndio lakini umbenzana ni chao kitono otuma we uteku kila ndathi kwa mundu loko kila nesa makaine na monzongechu kwa alama tuvungulutu ningwenda uweta omundi kila kama mataka amutabia ni maumea pinila mundu kungangana na cho tuko muimo ketha no ndo wakomie kwa unenda kwa siati punguza unywaji nundu waende ana unyo ukethia wobu no itha muka waku kwanza we athukuma wano jirani obu nundu no amamia mundu wagoka echa pathukitwo thuko atatone kindu ona kimwe shabiki kuliti namo makae alama isa na uyona malika bedroom mati amuka city kanavu kuliti hata niwona siya uweza kuona ndo maitiana kuna shida mahali nundu ndo wa stress with ya bandu ba uthi ba umukambise unoania
mondo aitie wa ikone idhambe meiyo na notuko kana itio aithambia aibongwa na notuko imagine tikindu kingi ukia no kiu nono newese bayondo withwa ketaka sana shabikito wa Jeremiah to wa vundi ambele tuwe mwe ulongini shabiki umbile masi numbiki ya ula wa mauda okay sawa thank you so much msoi wa Vilia shabiki ungi kulite kukona starter taitinga ikumara cha mundu I see you aki by the way nolama kwa tatu notube the wapena dhina munene muno na manenga ya mukathi na mwingi muno wakukila kindu kitako kila kwa huko alama sama atu ndotuwe kani wetekana kukila kwa mundu ni neno ilo wakungama nesa lawe ngania ailie tengoi ngania eki tata tengoi mundu mutumi watu ndotu ondozukita wiwa wineno nando withi yawe kukila kwa kune shida kunenda kwa sia ati na usio wikale ona mundu akumanene uthina withi yawa wiba musoti nikana misi ithi nambe sisa itano nataka mingoratu ine ndatomba kula nyati yo size ya kamudha kaka abata mono kwa aume does it matter unene onini kwete tukuna discussion bingi mono sia ni munini ndania ni munini ibando bika ni size ne matter. Thank you kwa latu Athiani mwacha bikito benbi wakatanzala yakambia pasonge to mbia pasonge to nai kulia kanango ni mondo simo okay masi nomo kukana utume otokela wande ano ya omuno sinizo ni changi by the way tuache kudanganyana aniyo kwa kuwe mundume omithukisye uzane wani cha utokela kumbe nizindu iwa atomiye mbingi ulongi mbite ni oba ngisomanga nambi ya musinduka eme ningi ndiyo mundu konile yako ikati haya ulongi ni shabikita wa Daniel Mudhama haitengele kwa koma na kashula tuiva mwe mitambo ni Athiani tatomba kunikila size ne matter Nzaiko ni mumunduni ondo kilesa mwaki neki mumwakani onandua ituwa na musili omwe ondo utangasine kisese no kimwe Athiani FM wasawitu vina witu ni atabatani akuli wengine utusonge nambe nende na ukuli ya size ya mote ni mata size ya mote ni mata wona mundu aimeila mukuva ni wisi undo ukauma ivyema Athiani FM utangasi ni undo witu ange maithoima Athiani FM tuitia tuithianite Athiani FM wasawitu vina witu nindo weta ati nyukwile kwina unena nyama ingi muno yilo wa size ya mote o na kaingi ando nimethita maibulemi na ekani wetekana pa ikindo kithugu takwithia uyume mabityo mumbile wa mondo mumbile ula ndona wetekana mondo sundena otonyi wa kwasabanja kunoanja azina ndena otonyi ona umwe utona kweka yulo wa kiukila wanengyo nengai na ndo mwana siona nengyo maumasa ni thende umenda na yu nde umenda ndio ndo na kweka withie ni na makwivanganja ndo mwana zuo wambio we mwiyo uitata na yuku ile ubiaga na kwikata si ndo wisikana ikezo kweta wa malena badai ndo weta ati one no sio kweyetekela wile ondo wambiwe nengai oile aingi matieto monone yakamo aingi magatiwa ni ma boyfriend ni ma girlfriend mo nundo wakindu kikita wa size ya mote wa ku size ya Mr. Motiso na ekani wete ati aingi ni mona oasa wimbo wa mote tawo kila kindu cho nde duniani
Na by the way aume iloko na wenena umanza na kiweti ibeti mbingi ni siendeta monoko ikasia moko akamba igwa lo size yana ata namba okuya yes neloko na mwitu kuvyu chabana ba aikuya ngoja kidogo nifikirie ukamana esianya na kumba keloke sokwata iyanga ewe wimbu aya weanata na ayu time ona mabindala unga meta kungama ambe okwatu adhuche ewe baba niendete pailiata pebina uweze ona mundu atangitwa atamwikage ngoi mundu ona mundu atangitwa ayawambie kona ndio kuita koko ayobo au siaise payikino kitawo ainge masema na naku anika baka kwiki yangwa make sure mona no ini wongama na wonga mo unombaga kwate ambe kubibila ewe owimbu yanata wasa wanata sino sia mudhembo kaingi aingi ni mona oasa owimbu tawo kila kendo lakini mudhanyani wa mondi ningwenda kuleana na ngiutabia why utaleta kwitha wisisi ya mondo la wina kamudha kauka nini kamisa motiso kanini ukamona ata utemana ekani wete ati ndio aingi ama size nene nimonekana ata mo mese game nimonekana ata mo mena mesi penzi nimonekana ata mo aume lakini omunthi nendo weta ati kwa aume ondulanga iwa kumbia Williambe etikela o nandukago seto muthena ona umwe kana withe ute confident ibindani la wina mundo wako hani withe no umulika lakini ukwewa size yako kweli ni kumwanisa ndukako seto muthenya ona umwe nundu wa unini wa mutiso wako ndukako seto suwa ona umwe nundu wa unini wa kamudha kakako ndukai there utena confidence with saila okwika mundu wakunesa wena wia nundu wiyozona na utume kwanza utonga manesa moyo wa kukomanya kwani moyo wa kukomanya otwaba kwa alamedha matesi nendo weta ati you size ndimata nundu moyo otwa mulikileni na moyo tiku yanzi ni mundu ona aume mailika mundu ya kenze ogathia wenzite kwinza uyona moyo toto wabu nzikana waona mundu einanza kwata liundo lika ogathia abukwiti obukuzi by the way moyo wito wabu kaini mutavyondo zindu izikawa moyo wito anzini na niyongwenda unenga confidence aume ala mundu withia ayasya nyene size yakwa ile ona nona nyena umiwe ni girlfriend wako ambia kana wambia oswana yulu wakunywa ndawa aine kana wamba unene banganje kamudha kako no waza kuyeta mawoma dhoku kuza ni kanza nundu wakutata kwambatia I mean kuimbia kana kukuza nganja mutiso wagu ayasa bangange kwani ula waize moyoto wanzine no halamedha matesi kwa aume na akamoyoto wa baulu ano bakulikilani by the way baundi ba moyoto wa muyondo ikuyanzi ni wanando maili kuinza tobu kuza kithima muyo otwa abanza na nienda unenga vinya ando ala mombi wenenga itu yaombo ili onzetu ya nene peo ando asa angi akube ko ando aimbu nangi mate aimbu nienda weta ati size the matter when it comes to love making kindu kila cha maana pio na kila walete yuko master kwa ala yumu mamudha suma me anau ni bamulikilene mundu muka ende ya wa muno ni mulikile na ba yani ondo no mudhuithi liobuo wabuo yani owili ko that is what matters wenda uonde na moyo uonde otwabu tiba anzi no gona wili ko yukenza kwinza nekane wete kwala mombi wenenga yo ni bete nduka ibuthie nduka koseto nduka swani muno yolwa undu withona ndu perform bola be mundo wako bendigo katanzala ya kazi ile mamba monge indosito nenda sano masi ulikire nesa masi ni wa kwinda wazi ya kwenla Mr. Victor ndisuni sia ndio zikuwa aitenye niwa ndiwa ni baba haya ekana sie kuna ni wanasia ndukarati kuthina pressure ya ndito sia ndukunzi yani kute wanzia mayasi ati wasa ukubi ati matters doesn't matter is size muyo utuwa babe mulikilene
muyo utuwa undo ukuhandle mundu waku pamulikileni ninda usunge kulyo je unangiweta wona wamanya kuthukuma mundu waku ndo bailite ona mwika akura nya lower size by the way ona no kwitha umunini nisiamuka pio bewa umunene ogatha mukuma bu awite mbu ewite wo atana enjoy lakini umunini ningwenda kuweta muno kwa kana no usiokuma na kutumia ka size kana size ila wanengwe nengai muyo naza wito wanzini atubundeane maundo wa muyo utwila pa ulikila payul yani muyo wanzo to abo tweke you concentrate munona kuwanzini ai ukwenda ukwate sifa sia mundu wakuya sia ewara kikumila ngo ewara kikumila kanywa wakisiokea wationgone muyo utwa oba ulu na aingine makwite ngo aingine makai mautwana by the way be umwe waimiwe pino utwana nundo wa size na wenda mundu suno esilie katika counseling nikana ahelewe jilo amaundo nikana akaitikila kwikata kutwana tunakwitha no mundu mwakotsanie nake na pege ndoka nina kanene yoba wakatato ungi na asiai jameni ona mwe katika relationship ona mutwanite nduka umanesia mundu akine mutha yake never mundu switha wa mwiki kitaucha forever kitaucha ngo kitakauma ndino wa ngo yake nundu wakwithia tiwo waiyumba nona ndena uwezo tena undona umwe odona kwika about it nona mwana zio ya mundu ndo yusi aguzithi asienene sasa ndafanya nini nazo na ndinibanja nondo na ndiziekata anombie itina hii agwile na ile nitaifanyia nini ndio ndo nakwika na netina nondo zipa una lombiwe nenga ile so la wambia kama usamutizo ka kunika ni wambia kama usamutizo ka wanika nini what do I do about it payo ndo nakwika yulo au so kila kibo edha wambiwe nenga iwilu size ndi mata niwa mwena omame isimbidina nengwe nenga ne ata na ile to itomethia nikana withe niyo kanesa nikiana ata witha waumwa ni mundu akuya kauka akukiana kaile masiwo kwendea they we confident nimanya kana muyo wito wanzini kuyenzi maundu lakini ni wale kwitha wisikana tisa asio ndo wale their wins na kunzini muyola mwingi otwa abanza kokwa ala message ya mthembo so please ndokema kie kana kwikule maukulyo kana ukie ku approach tuka muno kwa alama tatwanite na kwa mundu witha atwa iwe ni mundu wa mthembozu pando ba mumanzi mundu ngo mutethesi akonza ninyo yubu manane mueleani undu wa kutumia kila winacho kiuyu kila wanengwe nenga inundu bayundu tunakwika nanduka kengo wende kumanza ndawaje sia kunene bia kana nsingano sia kutona yike kana duka manza na senso ya mthembo ka jembe yukuwe nako manaundu wa kukatumia nikana withia maundu nimetha mesa sawa tunamalizia ndisika na baikulo ida ajibu muthanyani owa omonthi sila kwa 0703663183 kwa kana mbewa kumagola we mwasa na mukubi na zagila cha Vata ni kumanya yulowa kiwe na cho na kumanya ondo wa kukitumia kwao paima na maubudha ni ya kumena na kuumangana edhanu isi wanengwe kiana please manya ondo wa ukitumia edha batena ikule nenda tene na umine ya nisa 6 iti alita ndateka 15 edha batena ikule yiboni nenda tene na umine ya kilingu cha misingi ya dhai mudhanyani wa mwambini kuisilava mitamboni ya Athiani Fm wina kwa masimawia kedha bena ikuli labda yivo pandotane ya niwa pandu kwenda uklarify wa na usiendo kagidhia kanani wa nguli anya ni vaa kondo au waku sila kwa 0703663183 na 0751992994 ndisiwe na makuli meba kwa alama inathinozuwa wasa ukubi ninawekuwa tiwakana niwa manakila kini chonde please timu inzana wako ya mbi ni rautuwa pape mulikile nime natamedha mena maukulio kumini ya umini ya na kukomania Athiani FM mazi yes wadi nada nesama tuiwe nako ni muhimu niwe de muhimu kwa newe yeah ni na mina makomi ndio mko kala kiwe no ko dingire lai ndaro ne de jindegere na di madimete
ento jago madinye nye mbate kila niti nizi ralen jago wa newe ni wani kwa ni ngai nunga yo kone kila kone jago bada kone ka mama ka didi akone ke na ketumi yatambe dio ndoka iti ni wani wa anda kono ni wa mo ndo mbere wa ne gendo kana ni wale mulugila mu kama benzi gwe anda kuwa moyo no kwa kumia kuda kwa gondo umeka neza ngone yake na kwa neza kana moyo uto wambembe moyo kana kwa kwenda ndini kwa ngala kana wari uzine kwenda gigu wabo kwango baba gube wa kwa gire kwa ndo yuzo gibala kwa gure joni uzando wa gyo mando nyalo kwa no gube niwo iye nezi ni awa mino gire moyo wambe gyo bono kwa ndo kwenda kwa ndini kwa ndo kumudini wazezi aka live mweka wazenzi no mukoja kuna bikane batyo akora galo abikondo kwe ndolo kwe nokule maka mabenzi kindu jambe ni wani yo kuyomba ndia mabenzi mako ona kindu jambe mwa yale unye na mbecha ndamina ko yani nezia mwa mina ko kala kimu kwara njwani jaro mwedito tujari ni nyage tagwa ni nyen no rame ona bazi pekere kitandani bazi nyiro kwa mbecha bazi nyiro kitandani gere tambe kuyomba neja lakini kama ndo akabeka ndo amanie agane genda mba visi kana genda kitego bado ndena ko lu wawe wako wambizo ne kana nono ngwa wa tuko ni wani wenda be jabu de nyina gera genda jolide genda ba jabu ne waze tondo ga na wajina mwanda kitandani hapo de jino ja kabe genda kibo ani kuigara ni gidara ko kitandani ni do mondo zanga maire wa kitandani jino ko le jino kyanga vitu ambije ulo na kwa motulango ile kwa kitandani ya wendo na jino jeni zika na wendo wa kitandani nibo wendo kitandani engo ata engo na wala agono kongoraje ede wana kiendo kitambo ne ya ko zete ke betija no wano kamba wala wezuke kwata eda jago ne zwane ke kwata nakikololoneza ja kwa le wa mino ko bojo ba mata wata kijo buta ona jala yo kumana na ko ga ngana na gwa stand ya le ga kata nombo Bigeje gwa bigeje ma mino gwa kuje ni ezo mi na baro na bigeje ile moyambe gwa no ga ba je no geta wadi ene gendo jago no ga dindo to ae ziti ambe jombola o ve jombola moyande ona konena kana moto ya bola zino do awendo kina ndo gori yenye ndo ya makai ikine ze monno ze valor kwa ra ngombe aka ko bima yumeria ya kanya bala nyambe jombo na hiyo na kwa bedino de hotel yumbaniki ela wadi mundu rambeta ko yumbanje kana ni mari kana ni bendi no ngote na moyo bado je ngiwa wera ja jindu jaka kana manene aju inge no gari ge do kana jan ne bai ko bon le ko moya ko bene kana ne jan ya de diagu inye ne dum kiwiyo giseo ni mujogi manando no aka goi. Thank you so much. Ni wata mutangi yozi. Alright. Kikevye. Nikikale ogendo wa nena. Ono gere watangi to watangi. Wezi. Ugoda ugona mun mutanga nawe kama bendi. Ugo? Ule kama bendi. Ino ngaja ni mutangi wezi ligete godi. Ugali ga kedi kino agona onangali ya gu ga no liga ngali ni agu mena ugegi obungwa no ambo machikyo manono lewa. Ugo? Inye ni ezini mujogi manando. Na umakyo yogeseo. Aka kuzina kibedi jogeje mono. Nena kede kakoma yindi. Mine ai. Aya kata mine. Singi mumbe kambia tiobat tukakoma womila santengele sipasa. Masi tende na umini ya vamwe petu mwetu ni niuketha wako ni kauma. Yuona wina kaka mthemboi. Niwe litokoa na style. Nikana withi ndo na kaumia. Na unondo kaumia wako waka kauma.
no duty yako by the way kutungia kwata tamwimo wa itumika katika marusi for better for worse for worse muno kwitha yo isu ya muthemba usu na yubeke kauna wasio gakata wo atungia basiki bindi kinde na ikamuyono tunasonga bamwe no tusonga bamwe mbaka akwacha ine wana kuna huyu akatewa kwate na yewe kana unangule kana ina ambina seriously kituto avundi. Thank you so much nondo akwatani aba mana kwa peda bena ikuli your comment kide kana no nikia kwisila isla kwa 2199 hata si hapo kwisila page ni tu ya Facebook ya Athiani Fm _wasiwito vinyawito onazunwa weta poindi ya wata muno ona ya mwendena unengana wendo suka da mwende ona unena niya tiyo by the way kuisa stingamo ukilete ki tote sundu wende no sio kaenda nyana mondo wako mukulete wiwangata wiwanilikile numangangeni kata. It is very important nondo pauno manai mondo wakuwe eiwata ni moyo ni woi kana aende na kwewa atako kwa ume mwitha mwita biesu ya kwisa ukilete ki tafadhali na usio kutumona sia nigana withie ni wa manaba songa ni twata kana bili attend Grace ndanu Kimanzi. Hello Athiani. Hello mazi kwati ndata we natinda nesama tiwe natinda nezai izunguke zai kirake tembeana nyamo yanze maumenda mambeta mwanzi wa mutemi kumano bandu beta kawelo lakini njona kana bana rodi timo uwa weta mati imovundo kwa tambingi ningi kelati ne wende kati ne na wajana za kweli ile sikumele kila ila mbomu jenda yutizia na maya kulo chao na jile ketra jokulwa yele ona kututa yu ka bikaba ya beta kwa kai yu nyumba ayo mba mazindio mbwa newo tuti kamba newo na ilo ga jile dile wona ngombe ya motao kama ameki ya muzingi ni ungi kana utumone lema wazi kwezi ya mundu tunu wazi no ya nchi na kunje mesani kwa numa kuzano kuwotu wale wakuzi odola kamo vela kama na ku yambe nganga nireke ikati kutumwa na watu yambe andike imwe nondo nwe yamuve lolo lugole kila gili ni rogie takala ka ngata bale la inya ke na kojoka kwa kaja ni ke kanai yuki azi kiende to kwambia wewe mundu zini mwa kwa piania yubika kazala ni wewe ka ano azemba ka jibujonge lende mundu kumpela matati kama ni mopeta ni lakini ukiga ti uka joke o mura na guodeka yuki uketa moyo wambo wa buyulu unga yo bwana wetu ndiye cyane kananga kibe cyambeyi wene takakini ubona ubweto likanzili ninge cyane ikomye no beno ndu nikomye nena ndo nene nikomye ubweto likanzili wewe ajiba ongala ngale mauta ikiba yake ni dogo angali duyu ni akauka we mwene oneze ukwita paibwa na mutundu lobuba ndile yakwania kuyekito kukita wewa kaya yingi ukukamukola cho ikube mukodi yake takuwa wo kana onanda mina ewe ave manandola ni mdeu kwa bitu kunya mujeta wamba uje vizumaze imane ni sisi ona waji kwa jambulani ukanga no ambe ajiya ona ga bawina baka ndo ndipika yuna ke ona onichukutu ona umunene wende ai ni tendi yake te ngoyo ne tunji ne tinya ko kabaji ona mazi kwa mundu ona go kwa kabaka mbe banje bwaji ambize akaja
Ai naga na mwa no go ka naga kwa ja naga mo ja wangu ni naga no go ka. Ola mo ga ni onda ko na mo ma ya mu. Ola mo ja no go ka no go ka. Naga na ko na simo naga ma ja mu. Naga mo anjo mo ni ako ne. Ba umwe nage. Ko ba utumoni. No. Asante ndi mwanduko maneza. Kwa maneza. Magizindi kumaki. Okadle kuwana kwa matano matonga jana nzujia kikometeni. Noma. Ngozela za 10 hivi. Noma. Asante. Thank you so much. Aya. Alright, Leonard Kalokia kasema si wakati tu ya unginga make sure ni na mwendo wa kwa kubina kwa chua wetacho ndani cho tuikapio twinga usi tuwetenge wa mbaka modhia au meamume wata munono utunduka makilete ki yani uketha mondo sindo mana ewe moyo kana pa iliata shabiki ungi umbeita masi chawo owa weta niwo tunganga na muno paikezo twika mutumia wakwa niwo kila ana la tunena ba yambene tunena yulo wa kukomania na stress ila tukwasya yenda na sia na tudatu aweteka na katika mitwano namba nene ni la yuithi ya kukilia motizo kama kuna kana mundu akambizo kuya thauka na wonekana kukila thauka na ke wonekana kukila munenie wonekana no kukila mara ete mauta wonekana no kwata na mo mara akila ani witha musumbwa ni osumbwa na nondo wa stress you it masumbwa na muno aikeza utika ni wokila na katu ya ite nondo wa stress mabina mangine kethia wana misi ya twiki andu kakala na siana brother na sister atwasiana usiogu ikithakana ni wanzia kwa nzini umane mundu waku etha ena stress upande ni wiba nikana withie ni mwetha muthiwa na muilikana twituna weta kawaida no mana mundu waku balokwata ukethia ni wetikila maundu ni wisini nondo wonga ni wisini kithuyu kwata ezana kwa aume ni wisini tina baidhi andu kwa no kwati ukitimba mundu uzina naze velangu kila seweke au wime ethia no matu kela mundu uzu kwanza akibito kiba lakini utwatse okamukwata unokethia uona okuyo metho nduko na respond to asani mpaka withebe na thina wibo na kwa umela witha nende mabingo ya ketha utesti mukawa kubala ilo mukwata akololo you better start kumanzithia ni baba balana ile to mukwata akololo na kwitha wi mundu me withia wi jump start wa no wabikawa koma wali kanzini wa iboa uyuma ingi zini wiboa pena thina no mbaka mwikalenze na mwendo waku mwambie kuevaluate wathina wambililia ba ni bala mundu waku wekesie waikie labda ukukisia ni bala mundu waku waikio kwiwa no nginya mwikalenze mukunigila maundu asu onthe ni kana withie ni mwa rekebisha nasi ando maitwana pa iwi yongi by the way na niona masazu mabika masai no kwethia ndani mundu na mokoka thaona maisia ni unundu no mezi be chathiki bandu chendete kwithwa na paka twika mokoma yuta musianewe kabisa be na thina paka twika yu akunozu akukuna okile kana mundu akunozu otumia vaseline kuna shida dunia ne paye kindu kira takiu by the way ona tuchoma tuona andu mendete ona tuko twemoyo nani zindiona kindu kila wendete piwe akimoyo kindu chona kilimoyo kindu kila kimoyo ni kicha masasu na baketha batena rama sasu no mavika dunia ona ndweza ona kindu kimoyo takiu witho na bata by the way akukala dunia ne kwa yani maundu maita wa moyo no kindu kiu ona maisha mausonga na mbe maende ya no ndu wa kindu lakini bakatwika bethi na mawibo ni baita thina